yami business ibifile inyoka yayikhuphula wes ke manje ngishaya advance ke manje kwi driving nento ekuthiwa advanced driving sengidriver yona ngizama ukuthi ke manje ngize kwa professor Likhulemi nginazo lezi zinto mina ngikhuluma ngami nginazo lalelani ngiyasonta mina ngumfundisi angifuni umnikelo wasonto mina nginikeza isonto mina nginemali mina ngirobha izalukazi nezihola impesheni bazokunikelela ngemali kaRamaphosa akubizwa umnikelo kwelami isonto mina nginemali nginikeza isonto imali yami abefundisi zi drop out esikolweni bafuna ukukolekelwa izalukazi bayeke ukuzothwala ku Professor Likhulemi babe nemali and angazi why abanye bafihla into engacaci abantu basebenzisa iring zika Professor Likhulemi umfundisi mina ngifaka ngaringi mina ngikhuluma ngithi nenyoka nginama boys now imali ingena ngamasaka so ukungena emlonyeni before uqhubeka la yes kunalenkulumo efika la kimi yes ethi yamfuna profit esontweni lakho esontweni lami yeah angiprofeti mina ngiyabuza nje uyamfuna wena hayi angimfuni waye ungamfuni abaprofeti njengoba nginenyoka yeah bayahlupha abaprofeti yes and mina ngingeni lesonto lezi za prof nezabo msholozi amazayona ahlupha yeah akubona unenyoka or unama boys seve le profeta la uyajikeleza bese kunomuntu onotokoloshe la angisifunde kazinto nje umuntu bakahlala notokoloshe wakhe umuntu ahlala nomkhovu wakhe umuntu ahlala nenyoka yakhe profeti thina mina mangimile pulpit yimi kuphela yeah akekho umuntu ozangiphikisa angimfuni yithi ngintshela uprofessor njemba ese-empowerisha thina but angizobiza amagama abantu sebe bathi umthakathi kwayena yilo engakufuniyo ukuthi umuntu avela profet esontweni akuprofet kwelami isonto kwelami isonto siyabuildana sibheka abantu abangasebenzi bayingakhi sifuna imisebenzi abantu basebenza siyakhana waqala uprofet thina sekuthi hey bamba apho siyakheka abhlungu kakhulu elibandla ukuthi kuzodiliswa siprofeto sakho bambe lapho kuwena uma mina mangidinga usizo ngifuna uprofeto ngiya kuprofessor ndiyamazi umuntu ohlahlubana nawe uma udinga usizo yiza kuprofessor elethu nje kakhulu abantu abafundile abangena esontweni lami abantu abafundile ngeke utshele umciphe ukuthi unesimnyama abantu abanesimnyama ngabantu abangasebenzi and otokoloshe ngiyabazi mina nabathakathi badlalela kulabantu abangafundanga abangasebenzi ngeke adlalele kumnwabi ngazi nenyoka so awukwazi ke manje uzotshela kuthina isinemali ukuthi nginesimnyama no anginaso isimnyama mina ngithwele nginemali imali yangena and nginceda abantu ngayo ngisiza uhulumeni ngisiza abantu ukuthi abantu baphumelele through uprofessor mangiyiphinde angithwalisi ningezi mina ngiyingane kaprofessor ephumelele ikhohliswe kakhulu yinyanga yabana ngibenginenyoka nje uvusa inyoka uprofessor wayivusa kimi negazi mos inyoka ifile wayenza ngemithi yavuka kimi emzimbeni remember ya connecta nenyoka kaprofessor esesigodlweni yazovusa liyami now uma umuntu ethi ukunikeza inyoka ephilayo makakunikeze mamba ezeyiphethe ngesandla sikholo ukuthi ngempela lenyoka yakhe iyasebenza izawuqala ngokubulala yena before ifika kulozo yinikeza or alande icobra izawubulala yena before ibulala wena uzothwala ngayo akukho lokubana amanga ezinyoka baziganxayo la emqaleni yibhowa zi-yellow python zi-albino ziyabreedwa ezanyoka zithengiswa la eShepstone khona indawo la eShepstone ekuthiwa pure venom bazithenga khona zipets so baqambela abantu because abantu bazisaba inyoka
La sikhuluma ngento yamampela, ngento ezawuvuswa ikusebenzele. Nansi yangisebenzela mina. Mina noba ungangithakatha angithakatheki.